E toi whatalo whātua le whaupoponga o Tala Fou mai lisi ufofonga le lau mua mo le nevaenga o le tae ao. Ua tapunia se tasi o whale o loa la ititi po le dairy a se tasi o aingai au kilani o na o sa whainga e tolu na ngā o iai le whale o loa i to tonu o le whase fulu walu i tō la. Na whaalia le unga li inunga le porkala me le breakfast le TV tasi le tae ao nei e whapea whato ala sila fia e ngā o ia so o le whale o loa ina ua mai o na la whatauina mai i e na ina mua le pisinisi sa la whaai loa e na te le whatauina le pisinisi pe ana whapea la te iloa e te le nau so whae le au ngā o le whale o loa, pe longo ina fo i le landlord, e whaia ni masini po e ata e mawai i la tau, o lo o whaia nei ngai o inga. E to atasi le tangata na maliu i mu te tele ni whale se lua i le waweawa na leilai Waikato, na whaalia le so upo le fence, na waweo na tinea e le ofiso tine mu le afi, le mu i le waweawa na leila, ma o lo o whaia isu e ngā leo i le mafua anga. E iai i tu malo e ono suia la tu no fua i le pale mene, pe a mai ale whaalawi loina mai o le ungo palota whaapitoa tae ao i le awa uli. O le aio te atatue na o le tolu se furu palota e ese ai sui whaipule, sili te isi ai lava Angie Nicholas o le National, ia Phil Twyford o le Labour, masa ia umia ina le no fua o le tofi whaipule mai le lua fes furu tasi. O ne le sone pe a ma le lima se furu wha o lo sili ai palota a Blair Cameron o le National, nailo Rachel Boyack o le Labour, o Vanessa Winning o le National, o lo sili la ititiana palota le su le Labour Tracy McLennan i kalai estete, o le aso atae au i lawa uli o le a whaalawi loa mai ai le unga o palota whaapitoa, ma whaailo ai pe iai ni suinga ino foa, ma mawhai ai o na whaavaile whainga malo fou. Ua si itia mawalunga le numero o tamaiti i a onga, o na o le toa tele o tangata malanga mai mau ututono New Zealand, e o mai le o ngatutono o le tausanga nei, ua o atu i le se fulu lima afe valu se lau valu fitu, tamaiti na whaupopo i le vaitau a whai, pe a whaatu sa i le taimi maasani i le tausanga taluai, i wha maunga le matanga luenga o a onga, na whaali ai e valu se lau tolu se fulu tasi afe ma le tolu se fulu valu, le vaitau a whai o tamaiti i a onga i le atunuu, ma o se numero tele lea talu mai le afe iwa se lau iwa fitu, ua toi se itia le numero tamaiti whaaulu i a onga, talona pa uma o lalo, i le whaato a ofi mai o le whaamai or COVID se fulu iwa i tutono New Zealand. O le si itanga i numero tamaiti a onga na tele au kilani, na si itia ai le tolu pasene, po o le walu afe se lau fa se fulu fa o tamaiti a onga, ma o se si itanga pito i tele mai le lua se fulu tausanga taluai. Na whaalia le matanga luenga wa onga, o le ave seo pa pui or COVID i fe malanga inga whaavao malo, whaapea tangata e malanga mai le fiano nofo i New Zealand, o nisio mafua anga, o le si itia moa lunga o numera o tamaiti i a onga. Na whailo mai le awhia na nafi, o le ama whaiona maua e tangata sa whainga ruenga i le kamupani e whai ai fe whaatawa inga o loa matau mawhailunga le interneti, le supi, a lato tutongi mo le lua vai aso mulimuli o ngā ruenga, ta lua na fo ai nā tu se fo ai tupe na ngā le leia toi se tasi i le kamupani e au noa ma le whailo ina o lona tangata, mai a mata tutongi nā tu i le au whainga ruenga i le vai aso fo. Peitai, o le ale tutongi ina livi wha ale tausanga maisi mo le taimi nei, e tu sai mali poti o le supi e pulea e se whaala potpotonga ma ua le mawhaiona tutongi ana ai Tala Fou ina ua ave e sea le langolango a se tasi o lo o whaalangolango tele iai i le whaatupenga na mafua i le whaamuta whaamalosi o ngā ruenga tangata whainga ruenga e to o se laurua se fulu i le vai aso nei. Isu enga mua lava na whaia i tangata a fia i le long COVID, po o a fianga tu mau o COVID, na whaatautai ai se ulua isu enga a le University o Kilani ma le long COVID support Aotearoa. E waava ai i tangata faufa a maonia i isi la ulu o COVID, ma ilo a aunga ma a fianga o le long COVID, bei ona whaamanino Dr. Paula o le o lo o taitaina le su enga, o le su enga na whaatupeina e le matanga luenga o le soifua maloloina. E tu so le wha 5% o tangata na whai ai le suenga, na wa aia le suinga ia la tautu pe maua e awala mai i aso whainga luenga, ua le nga whatiau na wha mai a le wha se fulu i tū la i le vai aso. Tolu 5% na maua ua mai au na wha au ngā aso mai le tausanga, ono 5% na tele ina le whainga luenga, ma le 5% ua wha i titia i tū la whainga luenga e fua i le malosi.
Pe ama le fitulua pasene o tangata na o la vai whainga luenga ai le o ato le malosi e to avalu se la ono valu tangata na whaia i ai lea suenga. O tangata ta ito atasi o lo olipotia mai e tele la vai na maua i le vai o le tino, ngalo mea i le mawhau, whainga taona ngā wa i le loto i me whai, ma le tele o whaafita au li pe a moe. Ua la pata ia tangata i New Zealand, ia mata i tui suinga o le soifua maloloina, pe a mai au na maua i le COVID-19. Ua tuina atu se talosanga i le malo, pe a mai au na whaavaina le whainga malo fou, ina ia ngalulua e tāpena ma whaatu mauina le mamao whanua tanu, mō tangata na maliliu i le taua. E silia man se lau 50 afe tu unga mau sa te uma whaamamaina, e tangata mai le New Zealand Remembrance Army, i le ono tau sanga taluai, e ngalulua ai i le whaamamaina, e au noa ma se tutongi peitai, o lo la tautali tonunga, o ngaluenga ia e tatau na whaatu pele malo. E lata i le lua se lau fitu se fulu afe tangata i New Zealand na afia pe la vevea la tau taavale i whaalave tau taavale i le tau sanga taluai pe ona lipotia inisiua le AA. Na whaalia le whaaululunga o le kampani inisiua Pou Paparoa e lua se lau ono se fulu fitu afe tangata na whaina taavale i le tau sanga taluai ma e ailo na talitonunga o le ave taavale whaatamala o lo o laualunga i mafua anga o whaalave. Na maua isu enga o ila tau e mai le tai se fulu valu i le lua se fulu iwa tau sanga e tele na whaina taavale. Tolu whapasene o whaalavelave e mafua mai i le tau la isao o le silasila le ave taavale i le ala tele. Na wa aia le whaatumu lia o le malai wa ale le tele au kilani i a inga ma le mamalo le atunuu. Na lolofi atu a wale whaatalinga o le taunu mai o le awal o le peleki i le awa uli ana nafi. E ui le le whaamanuia ina o le taalonga na alo atu iai. Peitai, na whaate ia le au i le mawa e o le whaatalinga i a inga ai maise le mamalo le atunuu. Na whaali le anga whaafetai o le whaia onga Ian Foster mo le tapua inga. Ma o le asoana nafi na amatalo i ai le whaia onga Fou Scott Robertson i ona tiute whaafaya onga mo le awal o le peleki. I whafoato New Zealand, sa whaatanga ino ese mai makasa tangata Palestina sa whaamanu alia, whaapea tangata i umia ina tusi folauta i lua, sa whaatanga ono ese mai makasa ai sulu whaaiatui ai kupito i le waweawa na leila, e tusai mali poti ale One News. E o mai le tai au nei ele imanino mai pe iai nisi tangata, o le a whaatanga ono ese mai makasa i le lumanai. Ili poti mai i ala televise, e whaapea e ono pasina wa aia o lo malanga e se mai aile to atolu se lau tolu limo tangata e umia tu se whalau mai isi atu nuu, e anga ia tui ai kupito, e au fi aile tele urunga lii ma lato whanau. I ta'alonga, ua sainia nei ele awale moana Pasifika le kono karate lua tausanga mo le supalakapi Pasifika ma le susunga ya James Lay le asa ta'alo i le awale blues whapele manu Sāmoa ma sa ta'alo ai i le ipo le lalolangi na se ima vai atu nei. E se furu valu ana ta'alonga whaavao malo mai afio anga o sa sina ma sa fotu mai lua ipo le lalolangi na ta'alo ai le susunga ya James Lay. Tala Fou ia mai le siufofonga o le laumua mo le nivaenga o le tai au.